Mashinga amateka y'u Rwanda yemeje integuro y'itegeko risubirira irisanzwe rihana icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside. Itegeko ryahahora ryanengwa kuba ridasigutse neza kandi rikaba ribuza abantu kwisanzura mu ijambo. Ryashobora guhanisha uwa hamwe n'icyaha igihano cyo gufunga ubuzima bwose, ariko ubu igihano kinini gishoboka n'ik'imyaka 9 y'igifungo. Ikigali ni inkuru ya Jean-Claude Mwambutsa. Umushinga w'itegeko wamurikiwe inteko ishinga amategeko na Minisitiri w'Ubutabera Taxis Karugarama urasaba ko itegeko risanzwe ryasubirwamo rigahuzwa n'ibyifuzo byatanzwe na guverinoma. Ibigaragara bikomeye bisabirwa guhinduka n'uburemere bw'ibihano bihabwa uhamwe n'iki cyaha. Ubusanzwe yashoboraga guhanishwa igifungo cya burundu, mu gihe ubu wahabwa igihano kiri hejuru cyaba imyaka 9. Mu gihe uyu mushinga wamaze kwemezwa, hasigaye ko utangira kwigwa mu rwego rwa komisiyo, nyuma ukazasubizwa mu nteko rusange ugiye kwemezwa cyangwa se guterwa utwatsi. Gusa nubwo inteko yakiriye umushinga, bamwe mu badepite bagaragaje ko kuwakira bisa no kwivuguruza. Ubu ntabwo turimo tugabanya, ntabwo turimo tworoshya uburyo jenoside yakozweho. Mumbabarire kuko jewe nagize aho, ariko uwashaka guhana ubanza yahana ahereye muri iyi nteko, kuko nta ideoloji nimwe nzi inezeza abantu bose. Ideoloji iteka igira abayirwanya ikagira abayemera. Numvaga rero bitanogeye kumva ko turimo guhindura iri tegeko kubera abantu barinenze, banenga uburyo twebwe tubona ingengabitekerezo ya jenoside. Minisitiri Karugarama we ariko asanga bikwiye ko iri tegeko rihinduka kubera ko ryari inenge zibangamira imigendekere y'imanza. Definition y'ibyaha yari ikibazo. Ubundi mu mategeko mpuzamahanga, mu mbabarire nisegure, baravuga mu mategeko yose baravuga ngo icyaha kugira ngo kibe icyaha nuko kiba gifite intention yahujwe na action. Ntabwo hanira umuntu ko yatekereje gusa iyo igitekerezo cye kitabaye manifest mu bikorwa. Ntabwo ushobora guhanira umuntu ko yakoze ikintu atari afite intention yo kugikora. Yagikoze by accident, nko kujya guhiga, ushaka kurasa inyamaswa ugahusha ukarasa uwo mwari mufatanyije guhiga. Nubwo wamwishe ubihanirwa manslaughter, ntabwo hanirwa murder. Bamwe banyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bagiye bafungwa bashinjwa ingengabitekerezo ya jenoside. Abaregwa ndetse n'imwe mu miryango mpuzamahanga bo bakaba bakomeje kwemeza ko iri tegeko ari igikoresho cy'ubutegetsi bwifashisha bwigizayo abakuriye amashyaka bunenga. Umukuru w'ishyaka FDU Inkingi Ingabire Victoire yari yarezwe ibyaha birimo iki, ariko aza kukigirwaho umwere. Abarebera ibintu hafi bagasanga iyi ari imwe mu mpamvu zatumye akatirwa igifungo cy'imyaka 8 aho gufungwa burundu nk'uko byabyifujwe n'ubushinjacyaha. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, i Kigali.